Mukarĩrĩgĩte amwe na akĩama Kenya United Small Scale Tea Owners Association baugĩte atĩ bwega gũkamatithua mũrigo jwa kũrĩa milioni 500 ja kesi ĩrĩa ĩkĩrwo nĩ atongoria bao kabere bariuga mũrĩmi Kenyatta amenyithwa matujege kesi ĩje ĩgĩkinyithwa koti na kaĩrĩa arĩmi batindĩte magamba ja kũringana na ũtuĩria wa koti. Nicholas Chabari na ripoti ĩje. Kusto ni wakiri wa utetera mũrĩmi. Nyuma ya mandirectors batene bakurungamira factory mwanya mwanya achia arĩmi iba majani kuingira na kotini na mandirectors iba bariku thaino bakiuga ati bakuringana na maugaruruku mamari makuretwa akiri majani wamwe na kurutarutwa itini ikwao indi ngarama ya milioni 560 ya mawakili baba arumanirite untuni bwege gambariru baririkana na arĩmi bakaria untu babu na bukigama agya kuthetera arĩmi kia amajani baugite nabo batietegeria mũrĩmi ekirwa angarama ataino nontu gwe atari bantu agu igita ria magamba mathite na mbere. Factory batu arĩmi na batu tuteti twirwa mbeca iu ikare are atwa na ne ateiretwe kwa mantu je tutegwitikanĩria najo tukuga itwetwe micemanio wa kusto etari presentetwe no wa kusto bairi bari presentete arĩmi ndene magamba meanya na batetwa berwa ethira kwina mbeca jau ikurewa ruringiruga mũrĩmi no chindire kirwa ria rubaririe. He is the sole winner of the case na nde gutu muntu rochindite gamba omba kwirwa areba ini nakyo gituma tuga turi arĩmi batwe gutu gukathithwa turi a mbeca ikwirirwa TBK ikethere keja gwitia mbeca bena KTDA ibathithia atiri ibete kirthirikari kutuike mũrĩmi na kuriwira andu ati kumenya nuntu no chindite thirikari ni rungamirira andu riu uria yarungamirire kawa na inya igwa na aria baga insist no tukare mbeca iu batu tukwira director uria kathurwa acaine mbeca iu kenda turia tugatumira section 139 tumuinge mwonga mũrĩmi majani awatanire na mwito ywa kusto nento kusto patario baisaini agreement ukotini Nkuruki yogu kuringana na mukaririgite gwa kiama kia kuthetera arimi iba majani ya kusto twe Silas Kiremi aliuga kinyambecha ira murimi eyagwa achia mwanka kana dividends ichienjeretie utumirwa buthuku onto bara bakuga ate chirerekana chichatumiro kugura fertilizer na ende mwanka thaina murimi na kugitwa ende bakiuga onto bibu batiri kwithira bukirekano na buri mpwe ntige kugitwa fertilizer nonto iningurite ketha ingurite fertilizer na mbeca ciakwa ichiake mbeca ngachokerwa kaire na fertilizer nkaria twabera fertilizer ni tige kugitwa mũrĩmi nonto itukuone kigitwa na tayari na arite na bwakaire ni tukuria thirikari ethwere macho this time nonto kuma bende gamba rungamire 200% iria KTDA agataga mũrĩmi ni reform ni ugati 1.5% niyo makeukia 1% icokere mũrĩmi Kumagebe North Betan Class Chabare.